Sena ke sebaka seo moetapele wa mokga wa Good a neng a kopane ho sona le batshehetsi ba hae. Dilil o re ha e ne e sa le meyara wa Cape Town o ne a hlwae karolo ya lefatshe e kang ena bakeng sa hore ho ahwe matlo ao baahi ba ka kgonang ho a reka. On this flash drive, I have all the parcels of land in the whole of the Western Cape that belongs to the provincial government. Nkgetheng wa bomeyara wa mokga wa DA Cape Town, Geordin Hill, o boletse ha mobu o e leng wa mmuso o letona la mesebetsi ya mmuso Patricia de Lille a leng bolaoding ba ona mmusong wa naha o feta karolwana ya lefatshe eo e leng mobu wa masepala wa Cape Town. When she was mayor for 8 years before that, she campaigned publicly for the release of that land. And now that she has the power to do so, she has not done so. Nkgetheng wa bomeyara wa toropo ya Cape Town wa mokga wa Good, Brett Heron, o boletse ha mobu wa setjhaba o lokela ho sebedisetswa merero e kang kaho ya matlo ao baahi ba tlang ho kgona ho a lefa, sena e le tharollo ya baahi ba dulang dibakeng tseo ho tsona ho rena ntshubuhlellano. Affordable housing should be developed for all residents on well-located land, leveraging public land. So public land should be used for public good, and we need to identify public land in the custody of the city government and use it to address the public needs, which are housing and amenities. Mokga wa Good o re mmuso o ikemiseditseng ho ahela baahi matlo ao ba tla kgona ho a lefella le ho sebedisa mobu ka tshwanelo ke ona o ba o tshepisang baahi.